Tariki 14 mweri ni jwa Nteto mwaka ni jwa 2023 kureterete Nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Thaa na icigo bionthe bia kaunti ya Meru. Na narua eri tariki 14 imbize antu babaingi ni batindite kwithirwa bakionania wendo bwao mono kiri aciari bao endwa bao antu bao banja o mtu wonde ura withirite ugikainanira nawe kiri mantu jajegie wendo. Na nikio gitumi ntuko ya narua MAUREEN wa mubango jwa nkathachi yetu niwe makena wa materi netite na mbere na kwithirwa akibanga akenda ethirwa agituretera mubango jwawe jwa mwanya mono bakethirwa bakiaririria ntuku iji uria wendo bubo bwithiritwe bukiarama kiri uria mantu jagwita na mbere jagikarikaga na ingwitikia kinya bakethirwa bakiaririria mantu jegie uragani ndene ya wendo na kinya gutigirira mantu jonde jaraja gukarika kiri mantu ne jaja jonde ma jegie Valentine ni bakwithirwa jagikinyanira kagite no kaukiri Nteto chetu tuketha twikumenyithia uria kinya akathuri murungi foundation ethiritwe igitethereria arito babaingi nikenda betana mbere na kithomo kiao mono bara bethiritwe bakithirikiria kiri mathomo jao ja KCP na ntuko ya narua bethira bagikinya kiri chukuru yao ya Nkobo Boys na kagite ne ntuko ya igoro uria wari mubunge wa tene wa Nterechia Igembe North niwe ntwitha ntumithia runa arethiritwe agitutiga na ntuko ya narua atongeria mwanya ni betete na mbere na kumuririkana na kinya kuturirikania niwe wari mubunge wa mbere kwithirwa akirita mauka maore mwakene jwa 2007 ici ni Nteto mwanya ira twitete na mbere na kwithirwa tugikubangira amwe na kinya kirimantu jegie kubangira ukaria Nterechia county ya Thaa aria ntuko narua county commissioner wa Thaa niwe Norbert Kumora nethiritwe agitongereria muchemanio jwa gutigirira mantu mwanya niza kwithirwa jagi kwa kirimantu jegie ukaria amona kinya uria thina ya road ethiritwe ikiangaratania mono akari Nterechia Igembe na tugategera tuone uria chukuru ya njia ya special iri ugwatine bwa kwithirwa ikiingwa kumania na untu bubu kagite no kinya mbunge nene nithiritwe igichokerera nikenda ethirwa igitegerera mantu mwanya ja nyuma yayo kwithirwa igita rutha ruru nene rwa thigunku na kinya jwa mwaka jumweru ende mbere ya jau jonthema amona Nteto ira nkureterete ni akari Nterechia miathene kuandamana bakamatete mwiri jwa muthaka uria woragirwe bakiuga bate muthika mwanka athuganirwa bekirwe mpine atongeria kuma kaunti cia Meru na Thaa kuririkana uria wari mubunge wa Igembe North na uria uratutigire ntuku yegoro akariba kwa nthambi kuandamana ni kuthuka kwa barabara ya gwita majengo chukuru ya njia special iri ugwatine bwa kuingwa ni untu gute kinya ntanta ya road anabakiaga road rwa kunywa na kuthamba Mwana neto mathitho ntuko ya narua ni MAUREEN Kome na ningeto MAUREEN Kinya akari na biashara kuma Nterechia miathene tiganiani bachumiritia bonene kumeneria gikuo kia mutana wa miaka 29 uria woragirwe na njira ya kumuntu akimindo ne antu bakumenyekana na jumwiri jwawe gutewa taunini ya miathene bakamatete mwiri jwawe maturone jao na muthuro jo munene ne baugete batenogokia mwana ojo mwankariria athuganirwa baire bara bakuringithanwa na gikuo kiawe bagekirwa mpine mukirimithika tutaririe tariki 28 Januari mwaka uyu akari na ringi biashara bameathene baukirire kukia umwe wao uraina njira yonyu mono te wa thoko nene antu baraba kuiba kumenyeka mwana uga ora njira ya umai
ni antu Weru utheri bakithwanakia ni bakenda kuwa ni mwamba na te mwamba antu bonthe bagwira bagwataiya ituye itoro batu no tutike anya kitina yuyura muntu wano ono twamuriga nanwe wano arari muntu very obedient na ntiji nimbi no nto abwetheru nyama bou na imakosa mwana uri yaku stakiwa na wamba for the last 10 years akuririte aithirite rwaru ne rokwa twenda kida ngani aita na bura turianirite nwe to very sure na baba inge betu bai tayari kinya banywa muma bakawa mwana uti wamba usishwa yo abo for the last 10 years ntukuwa kwirwa na kuwatia kibanga kuiya batu twingo itona mubira ndwe we were seated with him na twenda kintu kina twamwira ngania turetere dia mubira yo thirire kwibyo bantu bamutaimirite babwithitie na bai kuringa riboti kwa borichi ntuko inyanyumene muthwanirwo mona ikirwe mpine ndungi araura buru untu bwatumire baraua baturo kia mwendo wao mwankarira muthwanirwo ngi akawatwa bato itokarite nthi na tukaua msolo ate mamwa antu baraba babwithite kitendo kia batewati lakini utuko murungu naruire atetheri muno mwanka mura uromwa urite rari Mombasa na rombire gwatwa thaie njarene cia thirikari tukwenda ucokeria nkatho muno mwana wetu etawa Kainga OCPD ochangamwe nontu no atutetherie watandirite na mheshimiwa Mutunga na DCIO ba Mombasa mwanka muthagora umba kwatirwa na ara Malindi na baitathanakia na nthaka cietu tukwenda ucokeria nkatho cia miathene iria Malindi nontu baigwa manto ya ibo baria bamona bakaua tumona na batethania mwanka muntu ureta na nyuma ya romba rao kuyorua ibakamatite mwiri yo mwendo wao na ituro kuma meathene akulukirwa ndukene yeleti antu babaraba kwerikana ibo bamuraire enjire kirumi mwankaba mwena miebarune byambarua barabara nereti ukulukika no mukinyethia nja kwao bakebwithakia kinya maandamano ya thiri na kuromba kiemsolo ya brara itikene ibaba ingi amwe na kwithira thwana rwa babaile ba mpine cia borisi iromba riao nende ni akiemsolo yoneke arete ontukwe mwisho arete tukaurukia mwiri lakini yara yeyete iromba riakwa ni atiri tukaulwa inje please no ikwa no tu yara yeyete yo manene tutikomenya how strong those people are kuraba kaumba kuita atia kutanga uma na tukarea kuwatia family batwi toi members bathoko kana chore kana bubangi umenye musulu akie wete oneka na akie musulu yaura royo iwoni auke iwe auke renge nungi so te onto bwa musulu i protection yetu no twendi betre sheriene ya thirikari twakikishe nabo kesi ewita bwega na justice ikuonekana arurone antu bagwe batongi na baena nduka cio bakaitanga muntu utheri bakamuntanga bakenyangia nkuruki kuringana nabo batu itoko lusi muno kuma ndukene kuma kura wako anto bakia wanyatha imochioro kuiyo tobeti hakuna mtu ana kuku nyumbani kwake si ilichukuliwa yote December ni ukweli ilichukuliwa yote wizi imeshidi manyumba yanafunjwa so hii insecurity sasa imeingia kwa vifo through ofisi ya waziri wetu Kindiki ya internal security batu itokwenda issue ya insecurity ya ilwa critical miathene itwewe station nikenda tuona security njega miathene bakiaria mabisa kuma obisine mubunge oguntukonda itari John Mutunga no gya gwithia kwi muntu aguthwani atumira mbecha kana atumira power yoyote ile mheshimiwa Mutunga mjumbe utigania west hiyo haitafanyika turari step 1 weko watambi anto baraende tuwetete another step ira most challenging na mheshimiwa amesema yeye na ofisi yake watasimama na hii familia mpaka haki itendeke. Kwa hivyo ni musibabaike kabisa. Barabara ira already na yani contractor na nenkeri na barabara ikabwethwa na yeta road barua etatheri kinya ku make sure intobia tobitore mambarua bionthe bikona kumarua. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri wa Mithika. Akariba ntere cha giompo bara bakaraga mwankene jwa wodine cha Bogeta West na Egoji West ne baruguritie barabara iria bakuga ya ingine antubaka bate kuthuganiria antubangi konge na kuntere cha kwandhambe ne bathithite maandamano za kumeneria kuthuka buru kwa barabara ya kuma kwandhambe gweta majengo barabara iria bethairwa bakiuga itigwitikirika mutwikare na riboti iji.
maandamano jara jothithikite barabara nene ya gutonya Mutindwa kuma Gitimbine Munkira Kathita barabara ikingwa na maiga ngari itona ukurukira na kinya matairi jagiankanwa barabara neu kira nande akaribu bakwandamana ira ni barabara ya kwanza mbere bakuga yojo diteirete ukurukirika na kinyate ireje ikiangaratania biashara ciao wamana gutonya nyumba ciao barabakaraga kwina njira eu cokere tiri ora kaire nyumba tutokomba kumama inyamerenge tino no tiri na ndege ntukirage tudigareti nya biashara itakombeka kuthithika njira neje ngayera urera cio kametaro na nera torera tugekirwa rami na nde twira mbathirikari kiriro gieto batutega tukumia muno na batuigerwe kio inya twana tungwa tukwaju antu banene utote ukora kibara ncoma kipindo barua gikuge pindo gikuna ikyo ki katogakwira njira neje inya tuitwageri kuige kanwa no tunya tutwebathirikari ko kama kibanda bara naeka viazi matunda inakaa brown njuu ya vumbi. Watu hawakuli, getheri nikieka pale wanasema watapatwa na kolera. Na ndio nategemea nisomeze watoto. Nitafanya nini kama serikali haikuji kutengenezea barabara at least tusikie kama sisi ni wa Kenya. Kutoka pale Kaoshi pale mpaka Majengo. Jamani watoto wanagonjeka. Tunapeleka hospitali tunaambiwa ni vipua. Itaisha aje kama hii barabara yenyewe watoto watoto wenyewe wanakaa kukunywa vumbi usiku, brangeti tunafua usiku na mchana. Hata ukiangalia kwa biashara yangu viti zenyewe zimekuwa na vumbi, hata kuuza mtu anakupea order lakini ukikaa kumpatia anakuambia ni kitu mzee. Sasa tunaomba kama ni county government na serikali kuu washirikiane kama na MP na governors ili tuweze kutengeneza hii barabara au imwagiwe maji ili vumbi iweze kumalisika. Ngina kwa kariba gyumpu wandini abogeta west na bagitumbine goji west bagishumira kurukuranjira ira bakuga ya ingirwe na ntoba mwe kyumbe umyanketa ntatu ekorokete batugwa batena gwetira ende barabara totiga twarugura na toreromba na there nene mono barabara yeje kare rugorio mwanka thirikari yone suru ya barabara yeje twetage na maguru na ngari nini ire ikomba gweterera kucieterera ku mwanka rera tukacokerwa macoke ja mega ja utuoni ora tugacecaga services cietu rutherwa mitene na mitene gaceci nyamura services ciao rutererwa abogeta jireje no ntoka toja kumerugura na arua na inguromba kire antu baba batikathugania tuuma bacoka kuja kuinga barabara nkoroki bakiwa kumana na njira eje kuingwa ruamono kwina nja ya ire ya thira antu bakiagara betira kenda bakamionokia yathia kanjira eje iraruguri mwankijo uru jura ithire jutingithia no ntu antu barengiona gwitira na bakeza tukorangia mwankijo urwiro na tebo mwankijo wakia bathina na tutura turite nturene ni nyinge mono ntu ba utwika bana twina bo cukuru na tuteona kubaikiria no ntu njirani yaingirwe twagire nyabiria no ntu gara mtu kumakino gwita yumpu magana jana akarega ndire turejira gajo jo kajirene aka turare aje 150 tugeja ngwaretera mtu anu ntukumakirone omioreria igutindorokia na firingi ya mwanka gyumpu itukoromba inya turi bakarima na gyumpu na ale angi no ntu gyumpu kana metene tete nkobo ale akuikwina miramiruriri ende no ntu njireje ne inganira na hapo gaiti kinyaku no ntu ba mtu makana bairi tutumba kwina mamiruriri no ngatwite kionyo kana twina makinoro ko itukoromba inya turi barabange bathire ogua bete baturugurere njireu thirikari neje tuthithiria gutigere Kiripoti ra Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Chukuru ya ana ya njia special area watine bwa kuingwa ni untu bwa kwaga kinya ntanta ya roje atongeria bachukuru eje baritariria bagite roje buruni untu atori bachukuru onoka bakuingira roje kuma kithimene kimwe na kuerekithia roje njachi yao. Mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi na riongirite chukuru na gutirimana na ba bara bateriga kunywa roje kana kinya kuthamba. Tukurigara ne thina batu turi arimu tutithamba inyanjara weta kioro utiona roje rwa kuthamba inyanjara twana tu kirasi ne turita nya kioro kirasi ni Murungu na mpete neme kumenyerana ba lakini rira beta kioro kirasi ne uni nkwaga nyandira toita kioro kiu imbi muntu akathamba ni onjara na mwanka nkona nya murimo
juri oyura nya mwarimu na jura nya twana tu ito mwathani kwethirwa skuru wete ona rujire skuru wekaba nye ingi tukana misie no ntunde na murigo jo munene muno na inkuigwa buthuku muno riria ana tababa byombe bibi bitumba kwaria bigweta na werochia bite kuona roje nyarwa kuthamba njara itonga na njo tuigerwe kyao imantu jari na ururu na maithori ati sukuru yana bali na mawathe ya njia special iria iri Nturuba kangete Gembe Central itina kinyanta imwe ya roje ya gutumira untu botumite ana na arimo bakagigia kuria kunywa na kinyage kuthamba nakio na kyo gitumi gya kwagia roji kiri antu biombe nturene kuruju kerunde sukuru yetu na thina rwimno tata roza tete kana rira guthamba ciara nyoya ngomba mpasi kana antiroko ndala grasi na na to ambenga anto antiroko oi thina kwa iroi rari nyanta nyosoro no te bindaro marware ampe anya pampasi oyo te vinya da kunda rware no te vinda roma no te vinda yaura twana tubu kuona tutinywite kinya breakfast no ntubo thine rui turitania na institution ira ingi to surroundete tukawa membi mitungi ile tukiyanio gwatwika utipo yo kaumba gutethia twana tu irasi rugupi bionde pitona kintu ya kuthambia kinya kitchen yongwa ira turua irete theri na kinya irasi bitimenyo karika no twana baba bongwa batithambite baterete na kinya irasi biongo biena ruko ko kinya arimu batomba kuriana na ba kirasine no twana bakununga ana bara bainginya beta kioro kinya kundom kwatweka gutina rwiro turakuo ni roje rukwirikana ni sukuru iji arutungatire tene yetwe utethio ni kambuni gwitwa Roto sukuru ya ugwite rutumira iri onka otigi kundi aturi nabo nandi bagarukite na gutwika mpenja santi antigiri ya kuringwa mathari Roto Foundation ejire elenjira sukuru loje elekela pipe ijere emoyu mete intake yeje tangine kume tangine yeje chukuru in particular pipe ya chukuru twekwa wa Roto Foundation milioni 6 itwakikishire tukwakikisha ruru kunyua nture tutayukirie personal issue kethira itware na nkorwembe kana asiari arimo fraternity yonde ya skuru ketha yari na nkorwembe uraya bateri kwethia ne kweta Roto batukuthuria rwendenia lakini tutetheria u twatwere rwe aru kuoneka kenda runiwe community yonde ya sau lakini community era ukilukira ntu bakaibara bachanguri ibara yukirie tariera kuinga rwe rwatwe ngo twashughulikire twakikisha ru kuoneka ro community kenda nyua ende batu special jia special ete oronywa tha ino territory ukibonaga aja nyuma yakwa nibojuritwe ni kiebagi kinene na kwithikira ni kutha batarea batanywa kana bona rujiro kuthamba na ru na kunikumani na antu bakai ba ntura iji bare bombiti kubangia roji na nande baliromba thirikari iyukiritagarira mpwe ni kutha ketho itagariro iteyukua sukuru iji iri ugwatine bo kuingwa so iromba yakwa bwana Dennis yankuromba antu betu bamiru yonde bamenye na nture Gembe Central yonde imenye ya kwamba committee ira rungamirite rui ruru eturu ronto itiri ibaro ingete na rutukinyira skuru special na tukayukia atua na ndiromba community yonde ya nture ya Mukululu na Nturuba yonde ewatane ntuko imwe twite kuombika kithato akura pipe kana tukaruria rui turerete tururete kenda skuru yomba kwithwe na rui na nkiromba mheshimiwa BJW MCA wa Nture aingilie kati committee ukithai kubunjwa ibunjwe twithwe twina committee ingi njaru kaomba tetheria na skuru yomba kwithwe na rui rukwana no ntwana bai baba punguki ni manto mwanya leba kuitaji rui atongoria through the DC through the member of parliament area ratu ni bwana Darkili through MCA wetu ratu nwe bakikisha rwe roro kubwe tugwethwa twena ru within today kana royo no ntoto ara kwethirwo botwe community kana asiari ba Nture ya njia special tukayukia tu anjarene chieto na twakikisha tero rukuma meche yanto ere hukumo iroe twakikisha te skuru nge na roe mbere twethwa twena roe twe skuru
na twire thirikari turi antu ba special kana arimu ba special kana community record runana ba we are not happy tutigwiritwe kabisa no ntu atugutezwa tukutengwa no ntu twi special utigomba mbera roje rugakunda no skuru ire within no ntu ni ana nomo ana ba beto ba special bo bationa roje so tubere batutegere na kwetho atiu bainge skuru getha yamba kuingika roje rweja tugacoka no ntu tugakwiniruko na mpara na ana no baje twibiu no ntu bakwaga roje. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni anjia special Nturuba wandi ni akangeta Igembe Central County ya Meru. County Commissioner wa Tharaka Nithi Norbert Komora na tongerete muchemanio jwa ukaria ntere chachuka juria juretete amwe borithi kumandwangi mwanya ni baririte mantu kathomba jareo obatubwa mishara emega kire borithi ngari iria batumaira amona kinya mathaga jange jagitumi jareza kabatethereria gukinyaniria ngugi ciao cia ukaria raia. Muchemanio jujo ni rendekithia ria Rais William Ruto kujukia maoni kiria gwati mbaru bario ya Kenya kenda gukiria ruangi rwa borithi. Samogeshima na gutumenyithia mkuruki. Sami Werunga na Ann Ireri ibamweba akiama 20 bakaborio ya wira ira itongeretwe nura ari mugambithania munene David Maraga ya guchwa kira kingi kire ikundi bya ukaria na mworoto wa kwagirithia uruti wira bwago. Bairi baba emunde ibaruthite gikaro na nkuruki ya afisa egana baukaria kuma ntere mwanya cia kaunti ya Tharaka Nithi arabathikiritie mathina mago. Tuko hapa Chuka kwa sababu tunatembelea kaunti zote za Kenya kuwasikiza maafisa wa polisi na maafisa wa magereza, alafu pia tutembelee vituo vyao katika sehemu zote ambazo wanafanyia kazi. Wakiwa ndani mule tuko na DCI group na pia tunaenda kukutana sasa na wananchi ili pia tusikie maoni yao kuhusu ni yapi tunatakiwa kufanya kuimarisha utendaji kazi wa maafisa wa polisi. Kuringana na Werunga, onini bwa michara, wagi bwa nyomba imbega na wagi bwa mathaga makinyaneru mawira imamwe mathina mara afisa baba kuga ibakurukagira rira bari wirani. Tumeona matatizo mengi upande wa malazima ya maafisa wetu wa polisi na wa magereza, na Rais angependa mambo yabadilike, na hii ripoti itamsaidia sana. Ile ripoti ya mwisho kumpa ile mwelekeo ni vipi anataka ama angependa kurekebisha haya matatizo ambayo maafisa wetu wa polisi na magereza wanayapitia. Mantu megi maubatu makimumbere kana maaskari ba ekru kinyamo makara ithiru akiri kwagirithia uruti wira bwago. Tunajua kwamba rais wetu His Excellency the President ametilia sana mkazo maneno ya gender equality na nafasi ya kina mama pia na kina baba kuwa katika kazi zao na wafurahie makazi yao. Kwa hivyo katika jopo kazi hili pia tunaangazia masala ya gender mainstreaming na vile ambavyo ndugu zetu ambao ni wa kike ambao ni maafisa wa polisi, maafisa wa magereza pia wanaweza kuwa wanafurahia kazi yao. Werunga agicokekeria kumakire andiki ba Nteto ariuga kaborieno etire na watho bwa kuraithiria mbithukirwa ira askari baba bakomanaga nacio bari wirani na bamwe bago bagata uturo bwago tabararua baithukiritwe na mbabandithia ntere cha Rift Valley. Leo hatukutaka kuguzia mambo ya operesheni ni vipi maafisa wetu wanapambana na magaidi kule North Rift, kwa sababu tulikuja tuongee nao kuhusu haswa terms and conditions of service yao. Ntugu yaro bairi baba baririgirwa kurutha ikaro na afisa ba kaunti ya Meru na nyumani kaunti ya Embu aramuthia bagakomana na kaborio iraetumitwe kaunti ira chingi kenda baringanira ripoti iraekanenkero Rais William Ruto. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ne kuma kiri rugono rune otokuona kanyaga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki. Kweli
Kwitheri kithomo ni rubunguroro uturo bubwega bwa ruju na utinangi umba kunenkera rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimene gya kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubuko jwaku njo tukuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atwi uguneke ni untu bonte tonkuruki turingire thimu kurukira namba 0721 152 708 kana uriongire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Kuma guciara kwa kenge kaije keneja Weru TV itithiruto twikura na gutambaja rungu ni untu bwa kuwo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njira cionde na ndeno wone Weru TV kiri Signet na Pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untu bwa gututikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Ongera nko rumuri rwimbaimbe. Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Umamundune eja werune. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited irayendagia Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina na shama endhongi monona ni kuonekana dukiene shionde na magolija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngokugwatogeni oringi kiri Nteto chetu cherutha imwe chokera na Nteto nkuruki mbunge nene ni chokerete ntuku ya narua nyuma ya rutha ruraja rwa thigunku ya mwaka mweru batokete kwariria mendekithia jaria jakinyithitwe mbungene ujegie ugaruruku bwa katiba mpongeria mathabu ja thirikari niyo supplementary budget na mantu jange kathumba. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Nairobi Boniface Mongera ni agukarigi karone giki katutaririe. Bunge nene ni nyabunge sene tukonishishokiriri karo kuma rutha rwa Disemba na gwakanya kangi kameri 3 mbere beja gutarutha ruraja jama ingi jabangiri kwithro je garurwa ni nyajange kwithro je kurukwa bwa mbere buru ni ubangane wa BPS kana budget policy statement ni nyankoroki supplementary budget. As you are aware, this is also the session that the House will be considering the annual estimates and the finance bill for the year 2023-2024, which we expect the National Treasury to send to the House by the end of April this year. Tukwenda kwa iliabura manto ya woti nyawethi tukwenda kwaramia the tax base kwithira at least wananchi bate kuinyikora na into beyond ngarama ne kuniania kwa win budget mwanka June. Ende ambije ngugeni nyinge na igaiteka no tutwina Weru. We have the goodwill na nya president wetu His Excellency William Samoei Ruto and a goodwill ko te kuona watu wonde wa
kwithwa kwina kacha manto finance bill no mwanka ikuluke no mwanka ndirani kila nkarikania thirikari na itukara tukiuga inya itukuga memene itwaritie na itwikitie proposals cietu nikenda promises iria cionthe rutu atwejaga ria twathiuruka cia sene tweta guntu kuna kauga barabara enkathithia tweta guntu kuna kauga nkathithia guntu gukungokiria guntu guku kethikia ni kiandege na kaguma the factory ya tugere magembe na leo cionthe we are taking them hand on Musonda jonge thirikari Kenya Kwanza kona jodoro jukurwa kagitene gaka ikondo ko bisi ya mutongero regana thirikari kana opposition linda Musonda jojo naju ijokinyirita nkende kuandikwa kana na gichonko draft stage. So tumesema turekebishe katiba so that yeye kama ako na vikwazo, kama ako na issues ambazo anataka kuweza kuoversight serikali, akuje bunge na aseme hiyo mambo ambayo yako nayo. Kwenda barabara, kwenda mikutano ya hadhara na kutusi rais na kuongea mambo ambayo asivyo haitamsaidia. Na pia ikumbuke ya kwamba tukisema leader of opposition atumaanishi tukisema tunataka kuunda office of the leader of opposition haimaanishi tunatengeneza Raila kiti. Akenyi bakwenda kuona opposition leader wa kiko na chobere tobwega kurino gwatire ti kura chamana na tutikuitio tukuthiete kuruthoka president William Ruto karuthogu tukathi wa Kenya tukathukia views ciago maoni mago tuchunkune tuone kana kwibuba kuga bici yeye opposition leader wataka ndene Kenya mtu alingiro kuro roshindana no witaga na mandraka yonde watu iko uongea tena kialirio andataka ya Raila kulingana na muona with the former prime minister nangaritie mathikone kana ageta antu kama kunji na ala betaga na tethera na ndia recognized rutero sheria lakini andiko ketha kuna office of the opposition leader either na advantages inyingi mono menya opposition ni bwete kuthio kenda icheki thirikari ya thirikari ko bwithia ate ko ya te ko butho yau lakini no tumba kuthoro opposition ngomba kuthoro kumba ucheki thirikari utino bisi iki katiba na kinya mbeca citengeri ni treasury cia utumika kiro bisira ku obisi ni muhimu no obisi ti Raila na ti Raila te bwete kwa identify na opposition upinzani boya to kwa tukirila ke kuonekana Raila ta kundi atura nthi kinyo ginga na daro bisani na roba matibe bari bisani betere Miswande inge bunge rinya bunge senate yabangiriti ja kwangerekana GCDF Senate Oversight Fund kigina kionde cha kionde development fund na nyankoroki Nteto emombire jotu that gender room atwe skuma na sana okelogera rutero wa majority ikenda tuhakikisha CDF ikomba kwethia hitonya kisheria na CDF hitonya kisheria tukomba kwethia tukiona mbia cietu in good time nonto ithirite ekacha ya mbeca hiyo kwethira ciekiluka every financial year kwa tweka mbeca hiyo itira released cionthe lakini thairora tukethia mbeca hiyo kuma kisheria ikamba kwethira iki ya mapema nya tukabwithia referendum tutakura gantu shuria no kabonde bakwiriba kwenda CDF iliao ne lindwa kisheria we atura tekili ni mukenya no ndukile akumara mumbunge kule monkara gorombe teke ambunge beye bange kinyo we yorombe wa mumbunge utirime CDF miendeleshe endele hotelia ntu bombere rira ina thina muno the localization of teachers era tukumenya TSC ne wete kandi localize kana ya choki ari mu 14,612 kile sub counties yo lakini tukumenya bubu tekarekite and we wanted to interrogate the document tumia nimbi na jakiojura na buru sheria ingine mantoja roje na yura kanampara mkoroki akaunti 20 nyaja nthi gorone kaunti na kaunti ethrakani thicirishe ndete kutho cinyaririka ntuba kwa ngai kwa nkoroki season 3 turathugana ya mpara ekathira mpara etathira no mwanka tubanganie mono twekinya kwa budget imbeca ingano na ishigeta kiri mantu neja kugurerio kwa tukwenda kunintirwa itukwenda kuninta muswada umwe mbunge we wa national importance twaririe mantu majura riri Kenya tumenye bwega thirikari imekakatiri kubekirite bakagura irio ri bakagura kuma ku na bakanengana na njira riku kenge bunge je 13 ni kwenda kwethurigarwa matho kana standing orders na gutikira ma minister iba kwethura bakije na gutonya kire bunge ndene gucokia biuria mugaro no kurethera wikarika ukanyumene arama minister pareta kire kamiti cia bunge nke report Nteto TV kumaje karone bya bunge kengi na ngine kisipo Nairobi mbeta Boniface Mongera.
Urea umarukite ta MC wa Kirangondu Richard Kiomene achumirite na kuorota mwandiki munene kiamene kia Bas Mugambi Manyara kiuga niwe ukurigiria MC ba Bas patika gwatanire na ngabana Kawira Mwangaza hariuga bwagitumine atongeria bonthe kweza mwete kumakania vyama vyao na uju akene umumero akagunika na weti na mbere. Nicholas Chabare naranirite na mutongeria uju na atutumira ripoti iji. Hapa kwenye sorongo pamoja na MCs yaba barabara nominated dibari barake kwenye orongo no to county kya kwethete na theri urtire to komba kwa development inyagwethiro rwaria rokuthina mbe na kwaraniria kuonekana kwina ngwataniro gatigati eka MCAs ba county ya Meru na ngavana Kawira Mwangaza irotirirwe ntugo ye muthi kwina wirigiro rukathina mbere na theri yonekane amwe na ogu MCA egwatene gwa Kirangondu twe Richard Kiome na ebumiretie na kumeneria mwandiki munene gwa kiama akiambas kira akuga ati we ikakurigiria MCAs bambasi batikathi kwaraniria na ngavana Kawira Mwangaza. Secretary General wa Mbas ugwitwa Mwambi Manyara ndamwira atiri arira MCAs bambas ati bageta kubwithia ndisiki na ngavana etu ndenda kwira Secretary General bwana Manyara reko karao barila ura kwira MPs bageta kunywa sign na president bito kwandi development itara siasa iri athirire na bito kwandi thiri bira thiri uti development ndene ya Meru kana kinya ndene Kenya. Kiome ariuga we Meru kire kwenda anengwataniro na thiri nikenda maendeleo mathina mbere kuonekana county ya Meru. Ithangweni ya itoambirire na ngwataniro mbeya na ngwataniro mbeya ya MC na governor thai tukwaria utemano ketho ari musi tukitha twinjite mbo uyana tukitha kinya mpareri kuo bombe tukubwithia supplementary budget bakomba kinya kuona mbeca kwa antu bia kora baraba tukumba kuona bia kora bakoria misi gitaragiria ati kwina mirandi emingi irangavana batiri kwithirwa athiete na mbe na kumithondeka na gutigira antu iba kuguneka aneo irio nontu akoria MCAs kinya webetigiria kuwatanira na angavana na bathi na mbe na kuruta ngugi bare amwe nkoromba MCA beto mbesi bakwa ni ngavana ntu ngavana ni muntu mukristo ni bishop na deputy ngavana ke ni reverend twina tongeria baya sana ndene Meru ati mnya kwari orongo ena technocrats ba finance barapo mwathambe cira ciomba kuonekana ndene ya Meru ira ciomba kuthania ward fund nikenda nguingi ciomba kuendelea twina level 4 yeto mawa general hospital itena ward ya rume you see twina Meru level 5 mochari na yoyori na bure toka mochari nara akoka level 4 ward ya rume ndene mawa nyambene hospital Kumegembe North Betan Class Chabari. Mtomurume wa miaka 65 na yachitite uturo na njira ya gwichuria nturene ya Ntabarene KK ya Kirangondu gesigo bunge Kigembe Central mukorojo na ritwa Julius Muthe ati kumenyekana gitumikiawe kiongwa ya kunogwa ni uturo ende antubanja baritarireria atirari na ugima bwa mathuganio makarikaja guchuraga gesigo gikini jonekete kuongereka nene tabura tugutaririrwa ni Marion Karugi. Nikireno na kithikiro kiria kitambite nturene Ntabarene Nteresi KK wadini ya Kirangondu gicione bunge Kigembe Central nyuma ya mukuru wa miaka 65 na rietwa Julius Muthe kuirita moyo na njira ya wisulia mndene wawe nara kuringana na mwekuru wawe Njurian Soro ariwa batari na kitheto no kiri kumbere ya isulia na Muthe atirona na sema thwani no yari kuya kuirita moyo Muthe batu twatianire ro twarethie tugui na twakinya methene twarabia kuria tugui lakini tuwe kumama toro ero nkindo no rambigire araita gisulia tukire mbete mundene mbete ngi mundene omje mutirimire ku Muthe woni mutanocia oyi Muthe kare mutori na tubiru embu twendete na skuru mbibiru embu ndawa ya gambe yembone bibi bikuwirwa embu nke ya ndethira family yake ni tutetie muune na wikiwa embu ikiwa Muthe wisulia nirombe irendo na njira ya isuletie na kiria mobaindo bariwa mututi na rara misumbuko ya mathwania ende amwe no una aralongaira family yawe na bate kumeani mbibiongo bitomete irita moyo na utianja yawe mianga ikone na rara thina tunatura kwa ngwe tu na thuka moto itakwe itarimo na rimo the nethiritwe itari ringi kaena thina ya akili netherwa itwe kinyethira itari imwe na buja ringi akashua
kwa hivyo tutomba kumenya biongo imbibi kochere kwithira muthee iculitie ana muthee narathuka mutwe na naromba kuthomethia na bake taguo ndi arathukikia akiri na naramaninja into biake family muthee isi sukuru ana bana no tukinya mwe secondary nongi ende ndiwe iba tutethie bone mucio yoyo muthee ana baba te ate sukuru no tu ararua ndawa ciake aeta cio na njira oro akona bia uba na akona bia kuthomethia. Nkiripotera Weru TV Nturene Ntabarene wadini ya Kirangondu Egembe Central Betao Marion Karugi wa Kenywa.